posle leta koje je prošlo u pregovorima, vlada Republike Srbije je svečano i rekonstruisano ušla u septembar. Poput školaraca, poslanici i novi ministri su posedali u klupe i shodno prirodi svog posla počeli sa davanjem obećanja. A ta ispunjena ili delimično ispunjena obećanja igrom slučaja vezana su za opštinu Obrenovac. Tako je ispunjena najava predsjednika opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića da će novčano pomoći bebe i bračne parove, a ono što ohrabruje je i rad na saniranju pepelišta termoelektrane Nikola Tesla, koja je juna ove godine dobrano zagadio dobar deo Beograda. Lista neispunjenih obećanja je naravno duža. Poput zakona koji bi trudnicama, porodiljama i deci do 18 godina trebao da automatski omogući da imaju overene zdravstvene knjižice i potpunu zdravstvenu zaštitu, pronalaženje strateškog partnera za slobodu iz Čačka ili obećanom rešavanju 2-3 od 24 sporne privatizacije. Septembar je i mesec za događaj na kome se ne pokazuje odgovornost domaće političke elite. Povod je kao i u poslednjih 5 godina isti, povorka ponosa u Beogradu. Kao i prethodnih godina, povorka parada je zabranjena, a država se kao i ranije pravdala bezbednosnom procenom, odnosno slobodnim tumačenjem Ustavom zagarantovanih prava i sloboda građana. I dok traju dileme oko toga da li je nedopustivo i neprihvatljivo da se LGBT građani prošetaju 1000 metara, ukazujemo na ponašanje najviših zvaničnika u Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić već drugu godinu uzastopno poziva na organizovanje parade, ali tek pošto se ona otkaže. Istovremeno premijer, ministar policije, odnosno prvi potpredsjednik, koordinator bezbednosnih službi, su uporno ponavljali da ne znaju kakva je situacija u vezi sa procenom. Još malo pa da vam poverujemo. Osim toga, prema septembarskim obećanjima vlasti, trebalo bi da poverujemo u još nekoliko stvari. Da će do kraja godine doći do rešenja za sve 24 sporne privatizacije koje su bile jedan od velikih izbornih obećanja. Da će u novembru 2013. godine biti otvorena velika Boschova fabrika u Šimanovcima u kojoj će biti zaposleno 600 ljudi, a da se ne iznenadimo ako i Mercedes postigne dogovor sa FAP-om. Da će država Srbija do kraja juna 2014. rešiti problem 179 državnih preduzeća u rekonstruiranju. Da će u Beogradu posle 20 godina biti završena hala Radivoj Korać. Malo li je? Još da vidimo kakva je realizacija. Septembar u glavnom gradu je obeležila smena gradonačelnika Dragana Đilasa. Bila je to prilika da se konačno prekine koalicioni odnos SPS i DS uspostavljen leta 2008. kada je partija koju predvodi Ivica Dačić i pored potpisanog dogovora okrenula leđa tadašnjim partnerima, istim onim sa kojima je srušila Dragana Đilasa. Bilo je tu izjava odanosti, zaklinjanja i čega sve ne. Od apsolutnog poverenja do apsolutnog razočarenja, izdaja, verolomstva. Rašomonijada, španska serija, doslednost ili jednostavno politika u Srbiji. Izaberite sami. Pokušaj prodaje sportskih miljenika Crvene zvezde i Partizana ponovo je aktuelna, nekih 10 godina nakon što prvi put je pokrenuta ta priča. Do sada su razlozi za neuspeh u privatizaciji bili u političkoj volji, a sada bi ista trebala da pogura transformaciju ovih do guše zaduženih klubova. Dat je rok, 2014. godina, a kao potencijalni kupci mediji i prvi potpredsjednik pominjali su što arapske šejke, što ruske tajkune. No, ni mesec dana kasnije balon od sapunice lepih želja je pukao, jer kako stvari stoje nikom ne trebaju gubitaši sa nerešenim vlasništvom, kriminalnim organizacijama na tribinama, a boga mi i upravama. Poput privatizacije klubova, još jedno večito obećanje je i ono o legalizaciji. I to fair. U Srbiji ima oko 1,3 miliona bespravno podignutih objekata, a zahtev za legalizaciju do roka predviđenog za to 11. marta 2010. godine podnet je za oko 700.000 objekata. Niz zakonskih promjena, povremenih kampanja za legalizaciju, produžavanja rokova za legalizaciju ipak nije donelo mnogo poboljšanja, a da li će se nešto promeniti u zemlji divlje gradnje, ostaje da se vidi. Lepe reči poput poboljšanja rada, profesionalizacija kadrova, jačanje institucija i transparentnost u radu mogu se često čuti od političara, ali po pravilu malo šta znače i donose. No, ima izuzetaka, poput prvih poteza novog ministra kulture Ivana Tasovca. Iako ga u kulturi čeka realno nemoguća misija, ministar je povukao nekoliko obećavajućih poteza, poput smene pomoćnika ministra kulture zaduženog za medije Dragana Kolarevića zbog netransparentnog rada na izradi medijskih zakona, kao i nepoštovanje rokova za završetak tog procesa. Također naloženo je raspisivanje konkursa za imenovanje direktora ustanove kulture, dok je otkup knjiga po prvi put postao javna stvar. Nije mnogo, ali obećava.